салом бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарро аз студияи марказии телевизиони варзиш мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Парвина Ашурзода. Конфедератсияи футболи Осиё санаи бозиҳои боқимондаи даври дуюми марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2022-ро тасдиқ кард. Дар ҷаласаи кумитаи чорабиниҳои Конфедератсияи футболи Осиё, ки дирӯз баргузор шуд, ба мувофиқа расиданд, ки ҳамаи бозиҳои даври дуюми марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 бояд то 15 июни соли 2021 сурат бигиранд. Даври ниҳоии рақобатҳои марҳилаи интихобӣ дар минтақаи Осиё моҳи сентябри соли 2021 оғоз мешавад. Ҳамчунин дар ин ҷаласа рақобатҳои Лигаи қаҳрамонҳои Конфедератсияи футболи Осиё 2021 ва ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё 2021, инчунин тақвими нави ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё 2021 низ тасдиқ карда шуд. Санаи 21 июли соли 2020 дар пойтахти мамлакат қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обии шаҳри Душанбе мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. Баъд аз ба фаъолият оғоз кардани маҷмӯаи бузурги варзишӣ бори аввал дар ин макон мусобиқа баргузор мешавад, ки он ҳам чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштини ҷудо мебошад. Амонзода Мирхон роҷеъ ба ин масъала матлаби бештар дорад. барои оғози чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштини ҷудо рӯзҳои ба шумор мондааст. мусобиқаи мазкур аз зумраи чорабиниҳои маҳсуб меёбад, ки ҳаводорони зиёд дорад ва ҳамасола мухлисони бешумор баргузории онро беқаророна интизор мешаванд. рақобатҳои чемпионати ҷудои мамлакат 3 рӯз идома мекунад, ки барои дар сатҳи баланд баргузор намудани он тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. сармураббии мунтахаби ҷудои Тоҷикистон Муҳаммадмурод Абдураҳмонов мегӯяд, дар барномаи мусобиқа баъзе аз тағйиру иловаҳо ворид шудааст. бахусус бори аввал дар як вазн духтарон низ байни ҳам сабқат мекунанд. рӯзҳои 13, 14, 15 ноябр дар ҳамин толор варзиши теннис бори аввал мусобиқаи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо баргузор мегардад. зиёда аз 210 нафар иштирокчӣ аз 7 манотиқи кишвар иштирок мекунанд. дар ин ҷо бори аввал дар як вазн бонувон иштирок мекунанд ва инчунин мусобиқаҳои даставӣ низ баргузор мегарданд. чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо аз рӯи 8 вазн сурат мегирад, ки беш аз 200 паҳлавон бо мақсади дарёфти унвони қаҳрамонӣ дар вазнҳои худ ширкат хоҳанд кард. рақобатҳо дар 2 татами сурат мегирад ва марҳилаи охирини омодагиҳо барои баргузории чорабинӣ идома доранд. дастаҳои мунтахаби ҷудои шаҳру ноҳияҳои мамлакат низ ҳайати худро мукаммал намуда ба пойтахти кишвар сафари 3 рӯза анҷом хоҳанд дод. умедворем ки ин чорабинӣ ки аввалин шуда дар маҷмӯаи варзишии обию тенниси шаҳри Душанбе доир карда мешавад, аз дигар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ки дар ҳамин гуна шароитҳо яъне ки доир карда мешаванд ягон фарқият намекунад. мо боварӣ комил дорем ки ин чемпионати ҷумҳурӣ ки дар соли 2020 доир карда мешавад беҳтарин варзишгаронро аз тамоми қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳам меорад. барои дастаҳои аввале ки аз шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, аз дигар минтақаҳо, аз вилоятҳо, аз худи шаҳри Душанбе ба ин мусобиқа яъне ки сафарбар карда мешаванд, танҳо ба дастаҳои аввал яъне ки барои таъмин бо ҷои хоб, бо макони яъне ки хӯрок ва дигар шароитҳои яъне ки маишӣ вобаста карда шудааст. масъалаи мураккаб ин иштирок накардани мухлисон дар чемпионати кишвар мебошад, ки дастандаркорон бо мақсади пешгирӣ ва таъмини бехатарӣ барои шаҳрвандон ва хулосае омаданд, ки чемпионат бидуни тамошобин сурат бигирад. аммо мухлисон имкон доранд, ки тамоми вохӯриҳоро тавассути шабакаи телевизионии варзиш мустақиман тамошо намоянд. аз ҳама мухлисону ҳаводорони куштини ҷудои мамлакат эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, ки дар манзилҳои худ ҷараёни рақобатҳоро тамошо намоянд ва вақти худро зояи нагузаронида ба макони баргузории мусобиқа ҳозир нашаванд, зеро бо мақсади беҳдоштӣ ва пешгирӣ аз сирояти бемории COVID-19 мухлисон ба толор роҳ дода намешаванд. Якачини вилояти Суғд оид ба ҷудо омодагиро ба чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ба анҷом расонид. гузориши ҳамкорони мо аз ҷараёни омодагии ҷудочиёни вилоят.
از سنه 13 تا 15 نوامبر در شهر دوشنبه چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به جودو برگزار می شود که ورزشکاران بهترین همه منطقه های کشور الکی برای اشتراک در این چهاربینی با نفوذ ورزشی جمهوری نامنویس شدند. بنابر اطلاع مسئولین فدراسیون جودو ولایت سوخت از شهر و ناحیه های ولایت 22 نفر جودوکاران بهترین به چمپیونات مذکور نامنویس شدند. تیم منتخب جودوچیان ولایت برای آماده شدن به چمپیونات جمهوری مشق و تمرین‌های خود را در 3 مرحله برگزار نمود. خوشبختانه دسته یکچین ولایت سوخت توانست که مشق‌های دسته جمعی برگزار نماییم. اینها در تالار ورزشی نمادهای گشتنی لنگریف ناحیه جبار رسول، تالار ورزشی زرافشان ناحیه جبار رسول و تالار ورزشی استادیان شهر خوجند. ما الکی از ماه اکتبر آغاز کردیم. اینجا مرحله اول بود برای تیاری مشق‌های یکجایه بودن، هم جوانان هم کلانسالان. ما این مشق‌ها را امروز نیز دوام داده ساده در 3 تالار اساسی. امروز امکانیت اشتراک کردن در مسابقه جمهوری نفرایی که به دست آوردن که در مسابقه ولایتی، در مسابقه انتخابی ولایتی در هر یک وزن جایزه دار شدند. طی 10 روز است که جودوکاران بهترین ولایت در تالار ورزشی استوپیریان شهر خوجند تمرین را ادامه داده ایستادند. ورزشکاران کوشش دارند از مربی‌های پرتجربه بیشتر نازکی‌های جودو را آموزند و ملکه و مهارت خود را بالا برداشته در چمپیونات جمهوری اوید با این نمود ورزش و دستاوردهای ارزنده نائل شوند. طول 10 روز است که ما دسته منتخب ولایت سوخت در این تالار ورزشی مشق تمرین کرده ایستادیم. در 2 بست سحر ساعت 10 بیگاه باشه ساعت 5. ما دسته منتخب ولایت سوخت چون که میدونید سنه 13-15 در شهر دوشنبه چمپیونات تاجیکستان اوید به جودو بین کلانسالان برگزار میگردد. دسته منتخب ولایت سوخت آمادگی خیلی خوب دیده ایستادیم و به ما باشد با 2 دسته در این مسابقه جمهوری اشتراک میکنیم. با اندیشه مربی پرتجربه نماینده فدراسیون جودوی مملکت در ولایت سوخت اوستا استوپیروف، سهم فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان در رشد یافتن این نمود ورزش سال از سال در کشور نظر رسم می باشد. برگزاری مسابقه های جمهوری و بین المللی در کشور در سطح عالی و اشتراک ورزشکاران مملکت در مسابقه های با نفوذ بین الخلقی و جهانی محض نتیجه توجه حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت رشد ورزش و تلاش های فدراسیون جودوی مملکت می باشد. سالهای آخر خصوصا 2-3 سال آخر نهایت کار فدراسیون جودوی جمهوری نهایت جانب شد. نتیجه آن مثلا در 10 شهر ناحیه تامین نمودن تتمه ها و این چنین 10 نفر معلم احساب فدراسیون بین الخلقی با کاربری فدراسیون جمهوری جدا کردند. مربیان ورزشکاران ولایت سوخت که مشق‌های آمادگی به چمپیونات جمهوری اوید به جودو را موافق مطلب راه اندازی نمودند. امید دارند از این چهاربینی ورزشی با دستاوردهای ارزنده به ولایت سوخت برمیگردند. گوشتنگیرانی شهر و نواحی منطقه کلوب نیز جهت اشتراک در چمپیونات تاجیکستان تمرین‌های دسته‌جمعانه گذرانیده به این مسابقه سطح جمهوری سفربر کرده شدند. از رفت برگزاری مشق‌های جودوچیان کلوب همکارمان دلشادی نظیرمرد گزارش می‌دهد. дастаи хатлон-2 минтақаи клуб ҷиҳати иштирок дар чемпионати тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо ки рӯзҳои 13 то 15 моҳи равон дар шаҳри душанбе баргузор мегардад, охирин тамринҳои дастаҷамъии худро баргузор карда ба ин мусобиқаи бо нуфузи сатҳи ҷумҳуриявӣ сафарбар карда шуданд. Тамринҳои дастаҷамъии дастаи хатлон-2 давоми 1 моҳи охир идома карда, варзишгарони бо маҳорат ба мисли Ҷаҳонгир Камолов, Баҳром Суфиев, Давлатҷон Назриев, Аминҷон Холов, Фарух Раимзода ва боз чанде аз варзишгарони шаҳру навоҳии минтақаи клуб дар чемпионати мазкур ширкат меварзанд. Вобаста ба омодагии дастаи хатлон-2 аз шаҳру навоҳии минтақаи клуб мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Зариф Назриев фикру андешаҳои худро ба таври зайл баён намуд. дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳайати дастаи хатлон-2 бар як дастаи ба 2 даста пурра иштирок мекунанд ва бисёр як аз бачаҳо варзишгароро мо бо аллакай ба шаҳри Душанбе сафарбар кардем. дар он ҷо ҳам тамрин карда истоданд ва мо боварии худ дорем ки дар ин мусобиқа варзишгарони дастаи хатлони-2 дар як маҳорати малакаи хуб баромад карда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ
рохат гиранд ва иштирок кунанд ва то як 2 моҳ мешавад ки хайр бачаҳо хати бо машқ карда истодаем бо ҳамун маҳорати малакаро такрор карда такрор ба такрор даҳ зода истодаем. боварӣ дорам ки дар мусобиқат ба як сатҳи баланд иштирок мекунанд. зимнан мураббиён вобаста ба ҳолати равонии варзишгарон ва аз худ кардани қоидаҳои нави риштаи ҷудо ба онҳо машваратҳо медиҳанд. тӯли як сол мешавад ки бачаҳо тамрини хуб накарданд. мо аз ин сабаб дар машқҳои худро дар берунҳо гузарондем ба машқҳои ҷисмонӣ гузарондем, ҳамчун бозиҳои футболу давидан мақсад дар кӯҳҳо машқҳоро гузарондем. 2 моҳ мешавад ки дар толори варзишӣ дар толорҳо тамрин дода истодаем. дастаи хатлон 2 минтақаи клубро дар мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ варзишгарони бомаҳорат ба монанди Фурқат Назриев, Сайҷамол Алимардонов, Ҷумахон Назриев, Фирдавс Насимов, Шарифҷон Назриев, Баҳром Суфиев, Хайрандеши Мурод ва боз чанде аз дигарон борҳо муаррифӣ карда ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ роҳ ёфтаанд. мураббиён умед бар он доранд ки аз ҳисоби варзишгарони ҷавону бомаҳорат боз чунин чеҳраҳоро ба майдони гӯштин бароварда баҳри баланд бардоштани нуфузи варзиши тоҷик саҳмгузор бошанд. дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд машқҳои таълимӣ ва омодагии мунтахаби кишвар оид ба футзал оғоз гардиданд. Ба тамринҳо 18 нафар футзалбозони беҳтарин аз дастаҳои Соро, Сипар ва Муҳоҷир даъват шудаанд. тими мунтахаби футзалбозони кишвар дар маркази таълимии шуъбаи Бонки Миллии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд воқеъ дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд бо роҳбарии мутахассиси гурҷистонӣ Александр Забирадзе машқҳои омодагию таълимии худро оғоз намуд. ба ин машқҳои таълимӣ ки то санаи 16 ноябр идома меёбанд, Александр Забирадзе 3 дарвозабон ва 15 бозингари беҳтаринро аз дастаҳои Сипар, Соро ва Муҳоҷир даъват намудааст. Мы работаем по всем компонентам, потому вот недавно закончился чемпионат Таджикистана, ребятам дали чуть-чуть отдохнуть, и сейчас потихоньку входим в тренировочный ритм, и по всем компонентам мы работаем. Здесь все условия, вот сейчас мы находимся в тренажерном зале, вот рядом очень хороший зал, рядом все здесь рядом, и очень хорошие условия, и спасибо, конечно, федерации, что у нас есть возможность, что вот мы так работаем. варзишгарони тими мунтахаби кишвар аз роҳандозӣ шудани ин иқдом аз ҷониби Федератсияи футболи мамлакат бисёр масруру болида рӯҳанд, зеро дар ин ҷо барои онҳо тамоми шароитҳои мусоид барои машту тамрин ва истироҳату фароғат омода шудааст. ҳамарӯза тамрини варзишгарон 2 маротиба ҷараён мегирад ва онҳо ҳам ҷисми худро обутоб медиҳанд ва ҳам нозукиҳои футзалро омӯхта малакаҳои маҳорати худро боло мебардоранд ва ба вохӯриҳои дар пеш истода омодагӣ мебинанд. омодагиҳо хеле хуб аст. имрӯз 4 рӯз аст ки мо тайёрӣ мебинем. ҳозир машқҳо саҳар ва бегоҳ шуда истодааст. кӯшиш мекунем ки ҳам шароитҳое ки федератсия бо мо кардааст аз ҳамо истифода бурда ба бозиҳои дар пеш истода омода шавем. маврид ба зикр аст ки санаҳои 18 ва 19 ноябр дар шаҳри Тошканти ҷумҳурии Ӯзбекистон вохӯриҳои рафиқонаи тими мунтахаби кишвари мо бо дастаҳои Қирғизистон ва Ӯзбекистон баргузор мешавад. мураббиёну бозингарони тими мунтахаби кишвари мо кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки машқҳои омодагию таълимиро самаранок гузаронида дар ин вохӯриҳо ба дастовардҳои хуб ноил шаванд. ёдовар мешавем ки санаи 3 апрели соли оянда дар кишвари Кувейт чемпионати Осиё оид ба футзал баргузор мешавад ки тими мунтахаби кишвари мо дар гурӯҳи А иштирок намуда бо дастаҳои Туркманистон, Ветнам ва Умон рақобат мекунад. варзиш агар монеи сину сол нашавад, аз сӯи дигар сину сол ҳам монеи варзиш буда наметавонад. ин ҳақиқат тасдиқи худро дар иқдоми бузургсолони шаҳри Душанбе пайдо кард. ҳамкорони мо мавзӯъро идома медиҳанд. субҳгоҳони шаҳри зебои Душанбе ва ин бузургсолон инҷо на барои баргузории ҷаласа ва ё ҷамъомади тантанавӣ, балки барои доир кардани иқдоми камназир ҷамъ омаданд. солмандони гурӯҳи нафақахӯрони фаъол ва маркази хизматрасонии иҷтимоии пиронсолони шаҳри Душанбе ва ҳам омаданд то паёми равшан ба ҷомеа бидиҳанд ва дар раванди таблиғи тарзи ҳаёти солим саҳмгузор бошанд. онҳо аввалин бор иқдомеро таҳти унвони роҳгарди скандинавӣ, кафолати саломатӣ ва дарозумристро роҳандозӣ карданд. беш аз 25 нафар бузургсолон ки калонсолтаринҳояшон 80 сола ҳастанд,
در کوچه های زیبای شهر دوشنبه پیاده روی ورزشی از نمود اسکاندیناوی که با دو اساس صورت میگیرد انجام دادند. برای افراد کلانسال این نوع پیاده روی بسیار مفید می باشد زیرا فعالیت های جسمانی کفیل سلامتی آنهاست. اشتراکچیان اقدام اگرچه صاحب عنوان قهرمان کشور، جهان یا المپی نبودند و نمیشوند، اما در این سن سال با مشغول شدن به ورزش موافق برای خود و سلامتی خود قهرمانی نشان دادند. بزرگسالان با راهگردی اسکاندیناوی خود در گلگشت و خیابان‌های پایتخت عزیز کشور پیغام حیات سالم را به جامعه می‌رساندند و برگه‌های تبلیغاتی طرز حیات سالم را برای ساکنان و مهمانان دوشنبه پخش می‌کردند. در واقع تربیت جسمانی و ورزش برای همه سن و سال‌ها بسیار مهم می‌باشد، اما اهمیت آن به هنگام سالمندی بیشتر و بیشتر می‌گردد، زیرا بنیه و نیروی لازم برای مبارزه با مشکلات سلامتی کمتر می‌شود و بهترین درمان هم ورزش و تربیت جسمانی خواهد بود. نکته جالب دیگری هم این بود که 3 تن از بزرگسالان که چند مدت است با آموزش فرا گرفته شده بودند، در انجام با عنوان مربی راهگردی اسکاندیناوی سرفراز گردیدند. در مصاحبه با ما اشتراکچیان اقدام در برابر احساسات خود توصیه‌های صمیمانه هم به نسل نوی جامعه داشتند. من پیش از این ورزش با ترینر ورزشی بوکس بودم. بعد پس از اون پا از کلمون انا حوزه قطعی همی خزینه است که خجبه قطعی مشق کردم، قومتم روش شد، ساعتی سلامتی هم کمتر درست شده است، پا هم اوزه کمتر نقض رفتار و کردار پا به حد عجایب شده است. با نفس جوان توصیه دارم که مشق کنم، ساعتی سلامتیشون احتیاط کنم، از راه درست до роги рост гарден. Ощущение великолепное. Даже несмотря на эту, как говорится, погоду пасмурную, ощущение великолепное. Я очень рад, очень рад. Молодежь, выбросьте свои планшеты, смартфоны. Вернее, не выбросьте, они, как говорится, стоят деньги. Но меньше занимайтесь этими. Занимайтесь более активным образом жизни. Глядеть в планшеты, смартфоны – это даже и ухудшает и зрение, и здоровье. Пользуйтесь тем, чему вас учат, как говорится, старшее поколение. Я говорю, все-таки как бы спорт не развивался, но наше поколение было немного крепче нынешнего поколения. Я вас призываю, занимайтесь спортом. И поменьше, как говорится, сидите у компьютеров, ноутбуков, поменьше. پیام بزرگسالان این است که ورزش همگانی است و در همه سن و سال باید به آن مشغول شد، زیرا برای زندگی سالم و خوشبخت طرز حیات باید سالم باشد. бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон миёни наврасони солҳои таваллудашон 2011-2014 кӯчаву маҳаллаҳои пойтахт мусобиқаи футболи хурд баргузор гардид. мусобиқа миёни 20 тими футбол дар 2 марҳила сурат гирифт. давоми моҳи ҷорӣ ин дуюмин мусобиқа аст ки аз ҷониби раёсати кор ба мактабҳо ва иншооти варзишии шаҳри душанбе ташкил ва роҳандозӣ карда мешавад. баъд аз анҷоми мусобиқа миёни дастаҳои кӯчаву маҳаллаҳо дар миёни наврасони солҳои таваллудашон 2004-2006 ҳамакнун кӯдакони синни 10-12 сола низ дар майдончаи варзишии кӯчаи аҳмади дониш ба ҳам оварда шуд. мавриди зикр аст ки мусобиқаи мазкур бахшида ба рӯзи президент ташкил шуда он як моҳ дар 2 марҳила ноҳиявӣ ва шаҳрӣ идома кард. барои ишғоли мақомҳои ифтихорӣ 4 дастаи беҳтарин ва бозиҳои асосӣ баромаданд. барои ишғоли мақоми севуми ифтихорӣ кӯдакони майдончаи неъмат қарабоеви ноҳияи фирдавсӣ бар дастаи маҳаллаи мирзобеки ноҳияи шоҳмансур ғалаба кард. дар дидори асосӣ бошад дастаҳои футболи аҳмади дониши ноҳияи шоҳмансур ва софия королевская аз ноҳияи исмоили сомонӣ байни ҳам вохӯрӣ анҷом доданд. این دویمین چهاربینی که از جانب مؤسسه دولتی ریاست کار با تو و انشاءات ورزش شهر دوشنبه در طول ماه برگزار گشته است و خوشبختانه امروز ما شاهد آن گشتیم که دستپروران میدانچه‌های ورزشی در مسابقه شرکت نمودند. باید قید نماییم که مسابقه در 2 مرحله قسمت نوعی و شهری برگزار گردید که در آن
зиёда аз 20 даста ширкат варзиданд. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур дар он мебошад ки он наврасоне ки син солҳояшон аз син соли 2011-14 доир гардид бояд ба ин васила бо баргузории чунин чорабиниҳо ҷалби бештари наврасон ба ин намуди зебои варзиш мебошад. با اقراری کارمندان ریاست کار با مکتب‌ها و انشاءات ورزشی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه شماره دسته‌ها از حساب کوچه و محله‌های پایتخت روز از روز می‌افزاید و با نظرداشت زیاد بودن خواهشمندان مسابقه در یک چند سن سال گذرانیده می‌شود تا همه کودکانی به فوتبال میل داشته امکان اشتراک در چنین چهاربینی‌های سالمگردانی و ترغیباتی را پیدا نمایند. در نهایت دسته فوتبال میدانچه احمدی دانش بر همسالان خود از کوچه صوفیا کارلسکای غلبه نموده و گرفتن مقام اول دست یافت. بعد از انجام بازی فینالی مراسم مکافات سپاری صورت گرفت. سراول به یک قطار فوتبالبازان بهترین مسابقه افتخارنامه و لوازمات ورزشی تحفه کرده شد. من رحیم شیخان از دسته صوفیا کارلسکا ما جای دیوم را گرفتیم. ما رو افتاده نیستیم که جای دیوم را گرفتیم. میخوایم که در مسابقه های آینده جای یکم را گیریم. من رجب شهریار در این مسابقه اشتراک کردم و ما با خالی برآمده و من میخواهم این مشق‌هامون رو دوام دهم و در این مسابقه ها جای اول را گیریم. چنین اقدام هوسمندی نسل نورس را به ورزش باز هم بیشتر خواهد کرد. با دسته موفق چهاربینی مذکور مدال و افتخارنامه و لباس‌های ورزشی تقدیم کرده شد.